và nuôi gam tina kuki chate ho zo si na bon chawin ni khupa lapul mai ni sim som le gup Saturday ni khuin zong thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti milong hon kuki chate mi tam ta na mat wa mi som le li hin thla do nung jing wa zong kuki chate mi som le li a hen na lai hi to khlonin Kuki Inpi Manipurin total shutdown and phone do cho apart a kichai ta awangin chuchi total shutdown chuni dan som li liget sungan su saw beovin zani maini sim somlenga zan khangkima ki patchon jingni kho maini sim somle sagi zan khangkim chan total shutdown chi thana lai ning hitin Kuki Inpi Manipurin phungdo vin hi mona nei lo kuki chapa mi somle li milong hon a hen jingna lai o hi ta khlon chon district CSO hole Kuki organization za chumchum hon dan dong zuya democratic ta a ki phinna achi la piding vinzong a het sa vin hi milong hon kuki chapa mi somleli a hen jing alai u hi to kilhon chon Sadar Hills gamkai sunga committee on tribal unity ko tu ho lamkai na a kangpopi district modbung khopi sunga tomun ki phinna sirin protest tuni khochun an chila piwin chule songpi gamkai sungin zong mass rally an chilhan koite khosunga ki pot tuibung chan mass rally mi pi ki zotna an chilhan hi chule kuki chate namun zo si a mi pi ki phinna zong achilha pi chi na ding vin Kuki Inpi Manipurin an het sa vin hi Kuki Inpi Manipurin thilsu hi phata a ki vel ha jingding kuki chapa milong hon amat ho thado so hi la hin dinga mopuna nei hon panala ne ding vin zong het sa vin hi alangkhat a milong CSO UNC hole Manipur state government palai hon maini sim somlenga zanthla nidan nga velchon senapati muna deputy commissioner conference hall muna kehuna anane uvin zanthla nidan gup chana akiman ho thado ahina ninga gi na na bolu cho apart an su saw be vin maini sim somle gup tu ni kho sunlam nidan ni chana dingin an su saw be vin hi UNC on gi na bolu cho akichai kitan ahin la UNC hon chuchi chungchanga thuponi ma ane muding nai pon hi chule senapati akuna milong CSO NPO tia kimin wo hon jong thupun hin bolu vin milong hon senapati imphal lampi a holo hil na ding vin het sa vin hi chuchi senapati imphal lampi awale milong ho cho akimat o hi lo le thading mat ding ki go jing na lai ding hi tin zong NPO hon egin monau thu ho phung do vin hi Manipur thinglang gam sunga zalenam ke ka akiboina ho Nagaland gam sunga athun lo na dingin Nagaland Zeleng People's Organization chule Zeliangrong body Nagaland chule Kuki Inpi Nagaland KIN hon joint press statement khat hin so do vin hi Manipur state thinglang gam sunga thil su ho chuchi kiloi khom na thum ho chun sang te in thi mo chanu vin hi chutobangol hoita thil su ho chu su pi sangam ki ka chule adi serat Christian ho sunga alhun loading ai hitin zong phong do vin hi hobung lam kai hon thina tu nunga zalenam te ni alanga Milam ho akimat tu na ho chu thi mo chanuvin Nagaland state parent district sunga CSO thum hon parent district sunga cheng mi pi ho zo si hinga nge na boluvin adi seda Zeliangrong nam mi hole Kuki nam mi ho chungin nge na sata boluvin Manipur state hinglangam sunga thilsu ho chudawang thilsu ho cho Nagaland state parent district sunga athun sa lo hil na ding vin CSO thum hon nge na boluvin samdila achen khom chi na ding vin zong nge na bolu vin hi chule mimal hen lang kiloi khom no ho jing zong le koiman thil se thil phalo i macha bolo na ding le thulu na i macha asim lo hil na ding in zong het sa vin hi chule Nagaland state parent district sunga cheng mi ho zo sin samnel mo na na dinga pan la chi na ding vin zong epila bolu vin hi chule to bang thil so hlung jing zong le mo puna nei lam kai ho het sa dingo chu si thil so cho aban aso belo na dinga asu thip loi chel na ding win zong het sa vin hi chule Manipur state thinglang gam sunga zalenam ki ka a akiman hot cho alanga damle bit a tha do su hil na ding win zong Nagaland Zeleng People's Organization NZPO hole Zeliangrong body Nagaland chule Kuki Inpi Nagaland hon nge na bolu vin hi milong hole Kuki hoki ka akiboin ho chungchang thu ho a Sadar Hill Chief Association sahil ka hon maini sim somle gup tu ni khochun het sa thupun khat hin so do vin hi chuchi thupun chun sei na gamle nam indin muno asat jing lai ta a nam ngai lut le mi pi thu gen the na pu na zala lungle tha chule thile hin ying lo wa pan hin la jing kanam mi pi te zo si sahil ka in ki pan sang pen ki phunge
ei ho nop le da hilova chen khompi zalenam ho in ichungwa git lo eng sit na bol jing laien Sadar Hill Chief Association Sahil ka le nam kiloi khom na lamkai ho zo sien nam khunung ding le gamle gu ven bit na dingin kilung khatta in pan akil khom jingi alin aneu achumum lova nam din mun het su bangon tu pe na hi lunghan thang tom ji a na to thil bol ho hin nam din mun hi aphalam sanga asilama thu theding din mun lin ta zongum the hi ti hi sumul po hi ti sudok lon chun inam din muno hethim le thu hat phuma lunghan thang tom ji a na to ki gut na zo si khungai dingin nammi ho zo si het sa na le tim na hung kine ye gamle go din mun gen the ha sat pe hi zin ki sei ngai na le thu khat tha khat i hi diu hi nam pi dinga tha hat gal zon pen hi dinga hi ji sun nammi zo sin hi ji thu su hung kine hi khauta na gel chi ding vin tim na sang pen sahil kain hung kine ye gamle go hi ti phar hi zong le ki veng bit jing ding a hi in nammi hin khu khat hu do na dinga mi pi le lam kai ki thu khoma bol thei zo si ki bol ding a hi to ki lon chun a pha dung zuya ki mang cha thim ding sing thei ta le lung lim ge cha jing ding in nammi zo si thu pi ong ki ne ye pathin in kuki cha te zo si alhaving in ayum pi jing taw hen tin Information and Publicity Sadar Hill Chief Association Kangpu Pi District in Phongdo Vinahi Alanga ki man hol ha do hine dingin Zeliangrong United Front ZUF Fon main sim somle group tuni khu chun thupun hin bolu vinahi mithama ki man ho tha do su hin lading vin nge na bolu vinahi hitawang phat ha salai ta a ki man ho a ki hen jing na la ya hi le thilpha hin rut lo be ding hi tin zong phongdo vinahi chulei chan ge yen ki tu mona ho jing zong le mi min khu zo chu igel kho diu ngai hi tin zong phongdo vinahi Manipur thinglangam sunga kuki hole milong ho ki ka ki boin ho hi abana chalbe jingin chutokilhon chun Nagaland state sunga NSCN ke NIKI faction hon jong main sim somle group tuni khu chun president men khat hin so do vin chuchi thil so chungchanga alung phat mo naw thu ho hin phong do vin hi NSCN ke NIKI hon ase naw wachun chuti alum changa dem na thupun ho se cho aphat chum na ding poi tu le to poi mo pen cho gamle go chule mi pi ho hu na dinga pan la ding chutia mel mo hot su nim phar hi tin chuchi NSCN ke NIKI faction hon phongdo uvina hi foreign occupier ho gampam mi ho hunama gamsung to pha hon phaso ta gu thima ahin chi pi zom jingo tu a mi pi he thedinga hungum do chuchi gampam mi hon kuki ho chu aman cha wa milong ho thane ho chu su nim ding agu do hi tin zong phongdo uvina hi chuchi foreign occupier ho gampam mi hon milong ho chunga imacha bol thena ani lo nu vin kuki ho ahin mang chaw vin kuki ho mang chan milong ho chunga gale tol gu thimin ahin bol sa vetin NSCN ke NIKI faction hon phongdo vin hi chutia mel mo ho chalon ho chu ki zo sa lova milong hon itup ho to mul suna dinga ipan khom diu ngai tin NSCN ke NIKI faction hon phongdo vin hi sap kang ten chutia an CP zom jing chu tu hin mi vom hon ahin chi piu vin thusim lui ho akuna achalo na ho alungel ngai tu ho het do the hi iche naw igam le go ho to phajing chuta bang sipai hon I chungwa thil abol hok cho gale to la ki do te nin zong phata akhul chil thon ding ngai tin NSCN ke NIKI faction hon phongdo uvina hi chule kuki hon heading chu hi le gamle go to pha ho to aki gui zop ho cho aphat ding hi aki chai ni khum ding hi chuchi gamle go to pha hon ato gun ho amul so ting ole kuki ho to na ki gui zop naw chu tan ding hi tai chuting ta chule na hin da tha dingo British hon an bol bangwa hichi kol hon jong hin bol ding hi tin NSCN ke NIKI faction hon phongdo uvina hi chule chondan khandan chule identity to gamle go hi ki khen theilo hin gamle go umlova chondan khandan chule identity kiti hi theilo hi pathinin ichen na ding wa gamle go ap o hin hichi gamle go ven bit dinga izo chanwa panila ding hi tin NSCN ke NIKI faction hon phongdo uvina hi chule hitia a ka khan zo na ho hi ka tha sam naw vin gel hi be vin ka chungwa thil si hin bol ho chen khom pi ho hen langam pa mi ho hi jing zong le na sata a ka le thu ding hi tin NSCN ke NIKI faction hon phongdo vin hi chule milong ho hi Christian khat hi ne in chen khom pi ho to
samdila chen khom ding ka deu vin ahin la gam le go chul identity man sa ding hila wang chen khom pi hoto ki guizop na nei ding ka go po vetin NSCN ke NIKI fiction hon phung do vin hi chule milong ho sunga ki tu mono neu cha cha ho pai thau hitin saulanga cheng milong ho UNC ho henlang central a cheng ho north a hilole east gam sunga cheng ho zo si ibon chawa ipan khomova gamle go hu na panila khom ning nga yetin NSCN ke NIKI fiction hon phung do vin hi Nagaland State Akona Naga Students Federation NSF hon thupur hin bolovin Manipur thinglangam sunga Kuki hole milong ho ki ka ki boin ho chungchang thu ho in thupur hin bolovin hi Kangpopi district hupsung Kotlin le Kotzim ki ka a ambus chu thi mo chanuvin chule none district sunga ambus ki bol na chungchang in zong phamo sa naw thu ho phung do vin chule milong mi somligit ho ki mat naw chungchang thu ho in zong phamo sa naw thu ho phung do vin sukile catholic hobunga kona ho thacha pochuri nam mi khat to rongmei nam mi khat akimat na chungchang in zong phamo sa naw thu ho phung do vin hi chutawang thil su ho zo si alhun na chunga Naga Students Federation NSF in Manipur State Government le Central Government hi mo chanuvin hi chule NSF hon ase be na wachun ke hon kitha ki mat ka thosot povin ahin la thibe cha a chutawang thil ki bol ho ka chungwa sit na ki bol ho chu kamo vet lo hilning o hi angai chat apoi mo a hi le ki chat ti zat na be hi la ka le thu ding hi tin zong gi na hin bolu vin hi chule milong mi khat ki bulu na chu milong ho zo si ki bulu na a kilading hi tin zong NSF hon gi na hin bolu vin hi milong ho zo si ka chen nawgam sunga kilung tu ten thakhat ten kading khomo ve tin zong NSF hon a hin phung do vin hi chule ka chungwa ga le tol bol hon ka chungwa ga le tol abol ho anga lo wa hi le achi zom pidinga ki go sa ki hu vetin NSF hon a phung do vin hi holam kai ho ki thana thu to ki sai chon tuni kho chon dimapur ko pi sunga Christian hon ki phinna an chila piwin peaceful rally protest an chila piwin hi Thadou Inpi Manipur TIM tia kimin vo hon chuchi thilso chungchanga selesa tamta anei ho chun thil phalo tamta asu do sa tan TIM hon chumuna thina tu ho holam kai ho chu Thadou hiwin Kuki hipo vetia selesa anei na hole chule thilso chungchanga alunggela ngai tu ase ho chun thil phalo tamta ain so do ta na hi chuti a TIM hon selesa anei nu vin milong hon jong chuti chun jolenal thu ho en sem thu vin narrative za chum en sem do vin sumuna ambus bol ho chu milong ho hi vetia Kuki hon ngon a bol chu a hin nil kalovin chuchi thil so chu milong ho bol mong hinai ti a Kuki hon a phot chet na ding evidence na nei hinam tin don zong bol vin hi chule khul chile ma chom lo hila chutia ngo na ki bol ho chule a phot chet na ding ni ma chom lo hila milong ho chunga ngo na ki bol ho chu a ki pom poitin senapati a milong CSO NPO hon phung do vin hi chule senapati akona milong CSO NPO hon se be na wachun chuchi ambusa thina tu ho chu holam kai ho abon chawa Thadou community akona hiwin ama ho chu Thadou Inpi ho noya hiwin chule chuchi Thadou community ho chun chuchi thilsu chu Kuki ho khutnung hidinga akin monaw thu ho aphun do saw hitin senapati akona milong CSO NPO hon phung do vin hi chule NPO hon ase be na wachun Thadou mi ho le alam kai ho vin chuchi thilsu chu kichi ta a hete ding hitin zong phung do vin hi media la a chuti a mel maho pansat na theding thu tam ta ki se do nung chun Thadou Inpi General Headquarter TI General Headquarter hon main sim som le group sangni le somni le group tuni khu chun press release khat hin so do vin hi Thadou Inpi General Headquarter hon ase na wachun Thadou Inpi General Headquarter hi Thadou tribe madinga apex body a hin chule Thadou Inpi General Headquarter hon achi sa main sim li sangni le somni le li ni khu chun hichi Thadou Inpi Manipur chule lamjathang haukip chule James Zamkhumang haukip chungchang thua thuponan ki bolin Thadou Inpi Manipur chule lamjathang haukip chule James Zamkhumang haukip hi invalid hi ti a thuponan ki bol sa hi ti na phung do vin hi chule sangni le somlenga kuma deli khu pi sunga an kimang Thadou conclave 2015 to General Assembly 2021 kuma Kangpopi district high pi khu pi sunga an kinina a thulu na an kila ana chun Thadou Inpi General Headquarter Tailo Thadou Inpi Manipur to
Thadou mina kiloi khom na dang ho zo si hi koi ma het pe hilo illegitimate a hi tin Thadou Inpi Israel headquarter hon phung do vin hi Sule Thadou Inpi Israel headquarter holam kai ne in Thadou mina kiloi khom na hon achi sa marsi simli sang ni le som ni le gup ni khu chun joint declaration khat an ki so do in Thadou Inpi Manipur TIM Thadou Community International TCI Thadou Students Association General Headquarter TSA General Headquarter Mr. Michael Lamzathang Hau Kibin ama chang phat chum na dinga an ki sim do cho Thadou Inpi General Headquarter noya chuchi kiloi khom na hot cho dan le mol to ki kal ahina banin chuchi kiloi khom na hot chu ki het pha pi poitin Thadou Inpi General Headquarter hon phong do vin hi Sule Thadou Inpi General Headquarter to Thadou mina kiloi khom na ho zo sin Mr. Michael Lamzathang Hau Kip chalo na hot cho sangte in phamo ki sa na thu ho na ki phong do in Mr. Michael Lamzathang Hau Kibin Thadou hi Kuki noya hi poiti a phun do cho aphamo le jingin azale nammi pi hon ha sat gen theina tamta athu jing lai vin ama pan zale nam do ne in an chat lo in zale nam to ki kalin an soni tin jong Thadou Inpi Israel headquarter hon phong do vin hi chuchi Thadou Inpi Israel headquarter to Thadou mina kiloi khom na hon joint declaration an so do ho cho Ministry of Home Affairs Government of India Governor of Manipur Chief Minister of Manipur Chief Secretary DGP Manipur UCM Amuko Kokomi Sule Meitei CSO Hozo Si Sule UNC Ansam Sule Milong CSO Hozo Si Sule All Manipur Working Journalists Union Ho Manipur Editors Guild Le All Manipur Print and Electronic Media Ho Sule Young Mizo Association YMA General Headquarter Ho Sukile Mizo Zirlai Paul MZP General Headquarter Ho Zong Chuchi Declaration Chu An Ki Thot 18 Thadou Inpi General Headquarter hon phung do vin hi Chule Thadou Inpi General Headquarter hon se be na wachun Thadou Inpi Manipur TIM chule Thadou Community International TCI chule Thadou Students Association General Headquarter TSA General Headquarter hi illegitimate organization koima het pi lawa kiloi khomna mi khaleni bo vet kol no yaw mehin suchi kiloi khom no chu Thadou mi pi hon aki het pha pi pon Sule Thadou ho chen gam sungin zong aki pom poitin Thadou Inpi Israel headquarter hon phong do vin hi hichi achunga ki sei Thadou mina ki loi khom no hin Thadou mi pi kho a hu poitin zong a phong do vin hi Sule milong hon ambu sabol na wa thina na to pakai hla sa hon thina tu naw chungchanga Thadou Inpi Manipur Sule Thadou Community International TCI hon thupo na bol ho chu bulebal nei lo sim thu ai bo vin Sule ki het khil na dinga ki chona ai bo vetin Thadou Inpi Israel headquarter hon phong do vin hi Sule Thadou Inpi Israel headquarter hon se be na wachun hitobang phat ha sa hi phat gom ko ma la lova zale nam zo si Sule ki loi khom na zo si akuna lam kai hon thagum ki su no zo si nga adingo nga ye chuti le sabnel mo na thei beb ding hi tin Thadou Inpi Manipur hon a het sa vin hi Sule chuchi ambus ki bol na a Thadou Baptist Association TBA hobung lam kai ho mi thum hon thina tu naw chungchang thu ho a National Investigation Agency NIA hon phate in khulsil nei hen tin Thadou Inpi Israel headquarter hon nge na bolu vin hi Sule chuchi ambus bol hot cho khul do hen lang dan dung zuin got na sangta pi hi hen tin Thadou Inpi Israel headquarter a President le General Secretary na phung do hloni ne hi Thadou Inpi Manipur tia kiloi khom hon Press statement aso da utso any Kuki Tribes Council tia kimin vo hon press release in so da uvin suchi TIM ho statement chu hin don buduvin thimo hin san vin hi sule any Kuki Tribes Council hon ase na wachun Thadou ho hi Kuki umbrella noya ki khai tha hin hi chi thuta a hi Thadou Inpi Manipur hon press note khat aso do manwa hi chu ki sumang jing the hi poi chuti a Thadou Inpi Manipur hon sele sa nei ho chun ei bulu ho akithu pi be hi tin zong phung do vin hi ambu san to ho pakai la cha ho thilung cho Kuki hina zalwa Martyr Cemetery phaijang muna vuidinga hin hi jingzong le Thadou Baptist Association India hon nge na abol dung zui vin chuchi holam kai ho thilung cho TBAI compound modbung muna an ki vui hi tin any Kuki Tribes Council hon aphung do vin hi ho thla cha mi thum hon thin atu nung wa milong hon Kuki chapa anamat ho tu ge a thla do lo lai mi som le li ho ain thla do lo lai zi ovin Kuki Inpi Manipurin tupun an bolovin shutdown ni dan som delegate sungan su sau bevin chuchi shutdown cho
sungpi gam kai sisipur district sunga nilha alam nidan nga lem nit som thum chun akila do atai tin ke so churchan purin hin phung do uvin hi kuki zo thangtom party kuki lentia kimin wo hon maini sim som le ni sangni le som nil gup ni khuchun kuki zo nammi pite heading le zuiding tin lekha khat an so da uvin hi kuki saten separate administration UT with the legislature akimu ka sia kuki saten pan lazom jingding in zong chuchi kiloi khom no chun tep na hin bolu vin hi chuchi kiloi khom no chun nampi zalending hi kichi pi zom jingding hi tin phung do vin sule tu din muna lamkai hon lungset ta in nampi deidanin namkung tolu vin tin zong phung do vin hi sule chuchi kiloi khom na hon ase be na wachun hi chi thung ki thot do hi sumle pai hol na hi pon sule thing noi zong kai po vetin phung do vin hi thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho zo si na bon chawin mangpha